Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sangpuya MPCC treasurer tanga puzodin tlonga ban na chu apom thu MPCC president pulal so tan soi Diet thokte Association of Mizoram Diet Employees Zone and Service sungchanga harsan an to wangle tharuk chung hlon lak tolo wangin voina tengnan na tengnan sol Science 20 Engagement Group Meeting on Universal Holistic Health chu lakshadui pa banganam aidana tan ani Karnataka Assembly in campaign ne meka about sang ten anin tiam nate an puang zartan Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC treasurer tanga puzodin tlonga ban na chu apom thu MPCC president pulal so tan soi voin khan pulal so hen Congress bhavan atu thar thedar tu de komin he thuye soya MPCC president chuan nathila azina wangin April somni pakata puzodin tlonga ban na athelu hi amu thuai thelawati a treasurer hian ban na athelu thut awangin party chunga chi aina na satak asiam ti soin poyati thule munten an party mi puiten longai thiam sham turin an nge na ti up MPCC treasurer third to chu party ho tu ten an road fat tur thua soibok pulal so da chuan puzodin tlonga nen rir in po tak le uluk taka an soidun hnuwa an party thatle changjok nan thlu na chu an siamati a ama chu tak chungin a treasurer ni na chu ama rod le du angin an pom ti asoi president chuan party thona ngai danin an lo chang omin lungrol thap thelo chang thin ma se do thei taka in hriat thiam tlan zela ngai thina ni ati a puzodin tlonga nena anin kara po mimala in huan na engma anei lo ti soin CLP leader puzodin tlonga bral te chu MPCC treasurer ni tolo ma se party thatna tur chuan thei top chu chunjom zel turani thu soibok ani Health Minister Dr. Ala Thanglenan Vain Khan Mizoram Journalists Association MJM member tana botsai free health check up a hong Voina Civil Hospital Aizawl Dr. Seminar Room honna huna hian Health Minister chuan hrisel na in en call chu apoimo ati a tu thala khom tu te chuan hrisel na tengai poimo uluk takan en call zel turin acha ani Minister chuan healthcare bill tang tamlutuk phushuk nan cheng vaibel che somruk kumin budget ta ani ati a cheng vaibel che somsari vel bill tang mek om ti soin ama theng berin bill tang enge mozat pe chuak thei turin mala kan ati a Asian Development Bank atanga loan unlock cheng vaibel che sang khat po June ma July ammu thei abe sei ti soin September tharal mine healthcare bill tang zongsong pek vek tu mani ti soibok Minister chuna department chan health and family welfare masona sang soilangin Mizoram Medical College masona akal chakhle ti up am minister tera khumza somli omin tona ero general ward be ka khumzali somni om to ti up ICU tele thil dang no nen khumzanga don om theinan malak me kan ti up cabin somnga pani om to don ti soin boys le girls hostel sakpo pe fil trap to ni ti up covid ripui leng kara po masona chaktakina kal zelani ati Dr. Al Thanglen chon civil hospital le ICU thum thaturin malak na kalmek ti soin ICU sample zel turin malak na ommati a no pang ICU te po a ombela lung en kolna po thum that mek zelani ati bok Minister chon zema boka Mizoram State Cancer Super Speciality Hospital din thei turin jaika le sarkar lai pui le Mizoram sarkarin MOU an ziak to ti a kum sang ni som ni pareta zo fel be se ni ati bok free health checkup a hian MJ member Aizawl mi ten many khatachangani som chung test the investigation sang an nei dona hetianga MJ ta na free health checkup hi kumsang ni som tang khan civil hospital hin lo bo sei to thina voinin khom hi Dr. P Silaram lena principal director health and family welfare in akai shuai ani Diet thokte Association of Mizoram Diet Employees chuan an service sungchanga harsana sang an to awangle tharuk chung hlon lak tolo wangin voina tangin an chola ei tur tho chu angai wangin an hapa ngai an thok thei ri lo ti an tarlang Association of Mizoram Diet Employee thu chho talan danin an service sungchanga harsana sang an to ba ka tharuk chung zat lo an la to lawan ti a Mizoram sarkarin an hlo tur atana tum ve tur state matching share apek thei lo wangin thok tu ten an ei tur ngai tu an ngaya na an thok thei to lo ti an soya hemi chungchanga an harsana te chu Mizoram mi puiten thithiam turin an ngen ti an tarlang bok MDE chuan diet noya thok tu te hlo tur chu central sarkarin za somruk le state sarkarin za somli atum thin an ti up state in tum ve tur za somli chu state budget da ani ngai lo wangin central in aron tum thin chu manzo ani nuwa an hlowa harsanan to nge thin an ti up harsana su kyang turin le state budget state in an tum tur chin chu dalu ve an du ti an soibok MDE thu so chuan para academic staff post engmazat kumsan somni pata tanga central in an hlo aron pek to lo te tun thlenga an din mun chin fela alom lo chu arang theng pera an din mun chin fel ni se anti ani Governor Dr. Hari Babu Kamambati chuan
Aizawl district chunga nucham in pali te tan governor's discretionary fund atangin tranpuina suma pechuak voin khan Aizawl DC office chambara he tranpuina sum fai cheng noi khathi Aizawl district borsap Dr. Laushia Zuriral te chuan governor ayo in nucham in pali thansua ayo ten hena hlana governor's discretionary grant baka hian borsap hian nucham no pangte in firma tur man ruwa hlan tel bokani governor's discretionary grant atanga cheng noi khathi nucham in pali thutak nun pui team TNT zuang tui Gan Sabra Society Longmall Abandoned Life Home leitan le SA Motherless Babies Home tui kolte hena cheng signi sanga thawin pek chua ani Mizo kum sang ni som khatanga sang ni som ni pakhatin kara thi zong zinga za somruk pathum point pali pani chumi pani a meche thi za chu za som thum poruk point panga pariatani State Economics and Statistics Department Director Pubi Lorin Hlo Seidanin naw piang tamlama mi pale meche in thawna hi tamlo ma se thizat in thawna chu sang takani ti a kumsani som khata tanga sani som hi pakhatin kara Mizoram chunga mi singsari zanga somli panga anthia hengzinga singni sangli za seri som thum pako chumi pa ani a meche singni sanga zeret paruk thi anam ti soin kumsom khat chunga mi pale meche thi in thawna chu singka sangret zakwa som thum pathum lai ni ti soibok Director Saidan chuan kumsang ni som panga thleng khan state chunga nuna suatu tamber chu nana in kai chon ol sam atangin ani ati a kumsang ni som proka tanga in ka kumsang ni som proka tangin rui hlo chu thina thlan tu tamber ni in zug lam homa wanga nana lo in siam tele thin thalo wanga thina thleng te chu langsar zolani ati a kumsang ni som ni chunga COVID-19 triple wanga nuna chan an tamang thowin kumsang ni som ni pahnia po rui hlo wangin mitam takan thi ti soibok State Economic and Statistics Department record alan danin kum sani som pakua sani som ni chung khan Mizoram anu patuak khatin fa anthin za chorwal chu pakhat point pakua ni a hei hian ram chunga mishing chengjat an kiam lo nan mi thiam ten naw thin za tura an bitu ka phalowa ram a him reng theinan meche ten kum som panga tanga somli pakua ni chungin fa pani ai tlem lo an hrin angai ni atia pulorin hlo chuan meche pakhatin fa pani chin chunglam an hrin hian mishing chengjat kiam chung lovin anin hum thei ain hum him theya chumi hnoi lam chu zoi nam ral hret na ani ati a kum som ni som thum nu a chuan pitar putar an tamanga thalai an tlemanga na thok tur an tlem don ti sein kum som nga vela vei phei chuan nam aral ti mai donin arin thei ati bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani voina tang khan Zora Medical College ZMC atang MBBS zirchuak zirlai samruk paret te baka foreign tanga zirchuak zirlai paruk te chuan ZMC internship an tana hemi puala internship orientation program nei chu voin khan health minister Dr. Aral Thanglena chona man pui ZMC lecturer hol hun mana hian health minister chuan ZMC zirlai ten internship an tran thei tur chu thilsin chetlak tak Mizoram in melung kan phun thar poi mo takani ati a ripui lena sadlai dedicated covid hospital ZMC puan ani awanga zirlai te har sana to po kian lama pan mek chu lom omati thu soin ZMC PG course honani theinan le India Rama Medical College Chaber Polani theinan tranlak puya kalkhomte asom ani Science Train to Engagement Group Meeting on Universal Holistic Health chu lakchadui pa Bangaram Island atanani a ni hi sung o hein mukhoma hian agriculture lamte thazoka cho thamitinin andon theina turte ele intrisel chungchang le ei tur thar chu konga chevel nungcha ti chena salo theang ber tura malangna te soi hobani hibaken taksal ril risena inkung kanale kong tin renga risena lam ngai tu ho ani bok Karnataka Assembly in than campaign America win khan BJP President JP Nadda chuan Bengaluru an party manifesto atang zara an manifesto an thutiam langsar zinga BPL te ta nitin mi pakhatan nandini siam bong hu telitar chan vesemte thatin butun kezinga semtele kum khatsunga erongbola gas cylinder athonat tumthum semte ni a Ibaka hian mir thei te tan health insurance cheng noi som hu pekte atiama municipal corporation wotena atal ahara kendra dinani anga heng kaltlang hian chothale mantlom le the ani anga sarkar school ti changnu turin visves varaya vidya yojana kalpu ani anga arogya noi healthcare lama masona rural din thatani ang municipal wotena nama clinic dinani don bok te asreni hetila hian congress point Karnataka mi puita tana anin tiamna panga an pongzar boka henzing an kolpet unit zani athona pekte bu fai athona kezi som semte chung kwa me chelu bertan thatin cheng sang ni puina pekte graduate tana cheng sang thum thatina semle diploma nei tan cheng sang khazanga thatina semte tela me setana thona city bus chuna turte po anin tiam hena telani hetilan JDS point
thamasa khan an manifesto tlang zarin Muslim tan reservation za pali da dead lete economically weaker section tan thona zena sang jok sim sakte lo nei tu tan thatin cheng sang ni tran puina pekte atelani Chanchinthar serti tomna na tlang pui MPCC treasurer atanga puzodin tlonga ban na chu apom thu MPCC president pulal sota na soi dai da thokte Association of Mizoram Diet Employees chuan an service chungchanga har sanan to awang le tharuk chung hlon lak tol awangin voina train na train an chol Science Joint Engagement Group meeting on Universal Holistic Health chu lakchadei pa Bangaram Island atranani Karnataka Assembly in campaign na imeka party sang ten anin tiam na te an puang zar tan chuti zong chu Chanchinthar kan pon the chuani